Perezida Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yongeye gututumba niyombiye kugaragaza umujinya go afitiye leta y'u Rwanda ashinja kuba ifasha umutwe wa 23 mu kiganiro yagiranye n'amakuru kuri uyu munsi akaba yatangaje ko nawe atagomba kuvera amaho. Ni mu gihe kandi ku mugoroba wo muri uyu rukerera byagaragaye ko yazanye ibitwaro bigiye bikomakomeye yahaye leta ya Kongo mu gukomeza kurwana n'umutwe wa 23. Ramaphosa mu mujinya ukomeye cyane akaba yarashatse ukuntu yatera u Rwanda akabibura. Mu magambo akakaye hagati y'izi leta zombi habaye leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Afurika y'Epfo aho bagiye basubirikanya amagambo akakaye cyane. Ramaphosa akaba yatangaje ko atagomba gukomeza kurwana intambara itari adashira mu bikorwa, mu gihe nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda nawe akaba yari yavuze ko atagomba gukomeza kurwana intambara y'umunwa cyane ko we atakunda no kuvuga akunda gushyira mu bikorwa. Ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda yari yiyamye ibihugu bigiye bitandukanye bishinje kuba yafashe umutwe wa 23 kandi abakongomani bo bakaba biyemerera, mu gihe abakongomani haba Fdrl cyangwa se leta ya Kinshasa yo yemera kumvikana n'abakongomani haba 23 ndetse n'indi mitwe yose igiye ikorerayo. Kugeza kuri uyu munsi mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi hari hakomeje amashamirano hagati y'ingabo za 23 ndetse n'abarwanyi barwana kuri leta ya Kinshasa, aho 23 muri rukerera kandi yagiye yigarurira ibice bigiye bitandukanye, mu gihe kandi ibi byarakaje leta ya Kongo cyane ko yari maze igihe kinini ishora amafaranga ndetse igenda izana abacancuro bagiye batandukanye. Mu burasirazuba bwa Kongo habereye imirwano ikomeye cyane hagati ya 23 ndetse n'abarwanyi barwana kuri leta ya Kinshasa, yewe za Sadek zarananiwe, za Monisco zirataha ndetse n'iyindi mitwe igiye ikomakomeye y'abanyamahanga irataha. Abacancuro bawagina kandi baratashe ndetse n'abo muri Namibia nabo barataha. Kugeza kuri uyu munsi hakaba hagaragara abacancuro wagina baturutse muri leta y'Uburusiya aho bari gufasha leta ya Kongo mu guhagurutsa drone ndetse no mu kurwanisha ibitero byo hejuru mu guhagurutsa drone, mu gihe kandi iki gihugu cya leta ya Kongo gikomeje kugaragaza inzira y'intambara. Nta bitwaro bikomeye cyane cyari cyakoresha ngo birase 23 ku mpamvu z'ubwirinzi 23 ifite. Izi leta zombi haba leta ya 23 ndetse na leta ya Kinshasa bikaba byari byatangaje ko bigiye kumvikana i Doha. N'ubundi aya masezerano bagiriye i Doha yacitse amazi, nta kintu kizima bigeze bakuramo. Kugeza kuri uyu munsi habarurwa abasirikari barenga ibihumbi 26 bari mu burasirazuba bwa Kongo, biyongera kuri Fdrl bakiyongera kuri Fdrl mu gufatanya kurwana n'umutwe wa 23. 23 ni abaturage bihuje bifatanyije n'abanyamurenge twigwaneho kugira ngo barwane ku burenganzira bwabo, bari barambiwe akarengane gakorwa n'izi ngabo za leta ya Kongo. Kugeza kuri uyu munsi uburasirazuba bwa Kongo hakaba hakomeje kugaragara umutwe ka Fdrl, uyu mutwe ufite gahunda yo kuzatera u Rwanda. Abarundi kandi mu mujo nawo kuba ari abaturanyi babi batifuriza igihugu cy'u Rwanda ibyiza, bikaba rwaratangaje ko narwo rwishoboye rwarasa umurwa mukuru wa Kigali ndetse rukaba rwanatera n'u Rwanda, rukaba rwakuraho umuyobozi uruyoboye kugeza kuri uyu munsi bita nyakubahwa perezida Paul Kagame. Kugeza kuri uyu munsi kandi leta ya Kongo ikaba yaritabaje abarundi mu kuba bafatanye kurwana umutwe wa 23. Uburundi bukaba bukomeje gukura ingabo mu bihugu bigiye bitandukanye biziri mu butumwa bw'amahoro kugira ngo baze bashikame barwane kuri leta ya Kongo, mu gihe leta ya Kongo kandi nayo ikenda ikora amarigo nkayo nyuma yaho ikagaragaza ko ishaka kumvikana na 23. Ibyo ni nk'urugero mu masezerano yabereye Doha aho n'ubundi basenye babiri mu Rwanda, impande zombi zikemeranya gahenge, zikemeranya guhana imfungwa, zikemeranya kuba zigiye gufatanya gusukura igihugu cya Kongo ndetse no gusangira ubutegetsi ku buryo bungana nta n'umwe uhejwe, ndetse bakanakiriyaringa imvugo mbi ndetse n'amoko bibarizwe muri ubu burasirazuba bwa Kongo.
Ibi bikaba byaraherekejwe kandi no guha uburenganzira abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bitewe n'uko umuntu wese ku isi afite kuba ashaka yaba avuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se igifaransa. Ibyo ngibyo bitavuga ko ari umufaransa mu gihe yaba avuga ururimi rw'igifaransa, mu gihe kandi yaba avuga ururimi rw'icyongereza ataba ari umwongereza. Ibi kandi bikaba byarashimangiwe n'inama nkuru y'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2024 mbere y'intambara yahuje M23 ndetse na FDRL mbere y'umujyi w'ifatwa rya Goma. Ibi ngibi bikaba byari byarabaye hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo mu gushaka kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi kandi byakurikiye hagati aho mu M23 ubwo abaturage bakomezaga kwicwa yanga kubirebera, ndetse biremamo umutwe witwa Twirwaneho kugeza kuri uyu munsi uharanira uburenganzira bw'abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Bashingiye inkokora bararwana, bafata ibice nka Goma, Rucuro ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye za Minembwe, za Uvira, kugeza na n'ugu munsi intambara ikaba igikomeje. M23 kandi mu gushaka uburenganzira busesuye bw'abaturage ikaba yaritabaje amahanga, ndetse mu gihe byagaragaraga ko kandi leta ya Kinshasa yatsinzwe, byagaragaye ko M23 nayo yifashije amahanga kugira ngo ikibazo kije mu muco bagikemure ku neza. Ibi kandi bikaba byarekijwe n'amasezerano aho ahuza ibihugu byombi hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo, aho kuwa 27 leta y'u Rwanda na leta ya Kongo bari bumvikanye ko bagiye kuzafatanya mu gusenya umutwe wa Fdrl ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza kuri uyu munsi uyu mutwe wa Fdrl ukaba widegembya ndetse ubangamiye abaturage, ndetse kandi ukaba ufite gahunda yo kuzatera u Rwanda ukangiriza umutekano w'abaturage b'Abanyarwanda. Ibi aba perezida bombi bakaba babyemeranyije mu buryo bwo kugira ngo bafatanye basenye uyu mutwe. Ibi kandi byaje kugarukwaho na senateri Evode wo mu Rwanda, aho yatangaje ko gusenya Fdrl ari ugusenya igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, bitewe n'uko iyi leta ya Kongo yagiye ifata abarwanyi bagiye batandukanye ikabavanga muri uyu mutwe kugira ngo bakomeze bigarurire ibice bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi bagiranye amasezerano ko mu gihe leta ya Kongo izaba ifite umutekano tayari ari gutera u Rwanda bagakora ubutegetsi bw'i Kigali. Aya masezerano akaba ariyo inyamukuru yahuze ingabo za FARDC na FDRL. Kugeza kuri uyu munsi FDRL ikaba yarashinze inkokora mu gukomeza kurwana kuri leta ya Kinshasa kugira ngo ikomeze ibone ubuhungiro, mu gihe kandi leta zombi zo bari bumvikanye ko bagomba kuzahana aba barwanyi ba FDRL, bamwe bagasubira mu buzima busanzwe mu buryo bwo kurandura ndetse no kurandura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Abandi bakozwe ibyaha mu mwaka w'1994 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bakaba babihanirwa. Ibi kandi bikaba byaragarutsweho na leta zunze ubumwe za Amerika, aho aribo wari umuhuza hagati ya leta y'u Rwanda na leta ya Kongo. Abacancuro barananiwe, sadeke zarananiwe, ndetse n'imiryango igiye itandukanye irwana kuri leta ya Kinshasa, aho idashyigikira M23 ishiraniro ry'abaturage ihuriro FC M23. Aha kandi abacancuro barananiwe, abazirikari b'abarundi barananirwa, za FDRL zirananirwa, ndetse na za Twirwaneho zirananirwa kurwana n'uyu mutwe wa M23. Kugeza uyu munsi nubwo M23 iri kugenda itsinda yigarurira uduce tutari dukeya, ikaba n'ubundi ikomeje gusaba ubwumvikane hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo, mu gihe leta ya Kongo yo igitsimbaraye mu myumvire yayo ya gisivile ndetse no gukomeza kumarira abantu ku icumu. Amakuru yacu nakagaruka, mwakoze cyane, kora subscribe, share and comment, na utaha.